Tatoni cienge ciana ithatu cia ciare iria ciatere uturo Jumapili ndiro nyuma ya gukondorua ni muburo wa Kathita na ithikitwo muthenya wa umuthi ciana ino cia ntura ya Rukuruni wa ndini ya Nkondi mathiete kubura nguo na manyina ma mutino uyu wekarika. Akari ni maurite thirikari ni maretere runchi micii yao nikenda kurigiria mekarika ta mama bamwe na aciari kumenyagira ciana nkuruki. Mwankare umuburo uyu tha ino ni uragite ciana mugwanja Polo Kabithe na ndeto ino cia kieba. Ikiri mambura makuringirira muthia namba 3 jakire ninguge aciero mwankani wa ngirichire na mugwanja Immaculate Gacheri wa mwanka wa ngirichire 11 anjakire nikagura wa mwanka wa ngirichire na 10 muthenya kwa mthinturani ya Rukurini araba 3 ababa ombire gutoturo bwa nyuma ya kuria mamuroni wa Kathita Jumapili nkuruku gitende gurweno tukamwera ibwega na mbiye utintu kiomba kuhinga kanya gaka ende mwathano ujibura kaburia mambura marankuruki magwitigitwe intongoria Kathumba na bwana Kithaka Ichibo wa Nkondi tutiona barabara mbega tia kwa sesi miji yetu kana kwa tukwenda kuthi tia sawa na turinge ngondobo kareke tonto bambiore anto beto na barabara baingire kwa gunde boromba tafadhali kakwa ndoko manya barabara ya arori merekerie ikuo kula gwantu Mujumbe wa Ekuru kontini ya Tharakanithi Madam Susan Ngwa Mwindu agitumira kanya gaka kuririkania kariba nteri no gutigiri bakuthondeka ikundi ni kingo nkuruki bomba kugunika na mbeca cia thirikari na muno kuma kiri kigina kia GAF tukabunga bwega ntu bana iti twakinya na arachuka na turito bana iti tukabunga bwega ntu bana iti ni gweto na iti enu na ni onda thurua kurugamagira na iti enu yeta bana iti kundi yo ntu bwandikika bukagura mburi bukarethagia bukanda mitete nuika bukenda yere mete bukarutho ntu bwandike ko ikethi bukarutha kethi ontu bukakaraboririkanaga ontu itike umanda putikia mirere gikabira gikethirare gikathirwa Rukuri ni bukioro takiriku kurukina boritie kuigwa bena ngwataniro ni kingo bomba kuthina mbere kimaendeleo turi antu united atu wataneni tutakuiga mantu mamerika kana mbito uyu tugintu kimwe na twawatana guma tugakura kamote kamukenda kauna guna ndo endo kwathina tumite 20 no kageria kunanga tutiunangika endo kathurana kamwe ndo karikie ni wira tibu MC wa Nkondi Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithuka anti bandiko ba maintenance kinya cia barabara na wika nyambo bagatire kaona go kidogo batethagire nuntu giki amenyekire njira ciirimwa mbura yaura twachoka square 1 twachokera kairi kuna twitura chimbia kwina murandi uyite goka rio ta kazi kwa vijana kitu tikwa na kumita ogu bali twa road marshals baba tutethagiria ku maintain njira ino chietu na o mwisho mweri bakona kanyamu kanini bakaomba gwitethia tuthiete wogu na gwiri kaonekera ku ikaonekera wagu Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Peter wa Paul Ogwa Kabithe.